बुट सानरगा बुट लोइसनबा हितबसे मसी कुकी की बोट लेपिबा पुनमकसे मखोइना बुट सानयेबा कुकी की अखोइ की नारोन खरा मंगा तरा खोमजिलेदना नोंमै मसा मसु खरा लेरगा पीरनी अदुगा अराप अराप विलेज सिंगसिदा चलगा थ्रिटन तो होलगा बोट सि पुलप पुलप लोबसी कुकी की हैबिट ने एवरी अखोइ की कैंडिडेट सिंगना मसी प्रैक्टिस मसी की प्रैक्टिस तौवे अद लास्ट मखोइ सिंगसि असुम खरा खरा याम खला खर याम खल कंट्रोल तो बंगा मक्तबा मसाना सेम की बोट कानिंग बगी मसाना सेम की पोट से मसाना कंट्रोल तो बंगा मक्तबा अदुगुम पोतुना कुकी की मरक्तदि हौसी पाथोएबा हदक मैतै ग लाम तौरु बसिदगी अमुगे न यामग्रे मखोइ द पाइबो खुलाई सिंग सिदि सोफिस्टिकेटेड मैतै न पाइदबो खुलाई फोबा दमाम यावि को मैतै गी अकन अकन बला लौबो सिंग सिना पाइबो ngамदबो खुलाई फो यावरेबा ओके जा अदुना मसी मयाम सि पाइरा कांदा लास्ट कना द ओनसिलकनी ओनसिन नबल लेत्रकांदा मखोइ मसेन दो ओनसिन गनि मखोइ मसेन दा अदुगी क्राइम निको होजि थोलै मेम से अदुना मखोइ की एक्सपेक्टेशन सि यामनो वांगमन ग्रे मसी पाउलिलन मा मसा दसो अदु मगाई मसी गुम मंगलान सि तो हनिंग दे मरमदी प्राइम मिनिस्टर आइसी होजि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर का सि पृथ्वी पुना मंगना होजि मासी मोदी सि सतपदा इखोइना सि पंगा गांगा ग सु खर किनबा या बकिनरियेबा मागुम प्राइम मिनिस्टर अमना जाति मसा अमगी दमकता फेवर द तौरगा नांगकनी का है मखोइना एक्सपेक्ट तौर दो तौफम थोकते खल ओके ओजा मियाम की असियोबा आइगी इथक्ट मियाम न गांगी मैम से आइना सदुद्रगदी करीनो बीजेपी की कमिंग इलेक्शन द बीजेपी की मराई बक्सी करीनो हाइसी मोदी उरकपदगी लाक्ता यादन लाकपनेबा नो मणिपुर नुसी लाकपनते मसी माइगी साइट थमजनिंग मदुगी मरमदी करीगिनो सरकार सेमना न होदद्रि सि करीगिनो मखोइसी पार्टी सी मखोइगी कनो सुदब्रा हापा मखोइगी सरकार से मगमदब पार्टी रसिनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दगी हैंडोक्तना लेरिबा पार्टी अमनेबा अदु वरगदी पार्टी ना मणिपुर द लेरिबा बीजेपी की पार्टी ना खरो होना बिरगा अखोइगी अफबसी चिन्ह नतबा थबक ओन उटीबा पामे मणिपुर की प्रजा ना पामी से थबक ओन उटीबा पामे सेंटर ना जजला नाम खक साना यम कन्ना एमएलए से अमकौरे अयाम नोनिंग मम ले असि मतंग सिदको एमएलए कौरे एसआई सेंटर ने कौरे चलिए ना ममिंग दि पंजर रोइगे को अदगी निनी हुमनी लेगा मो असआई मो अदुगी केंद्र की एमएलए मो असआई सेंटर ने कौरी एन चले करी बितनो मखोइना सिंगांगी से कोई खंगदे सेंटर ने कौरुरे हरगदी हलए हलका सेंटर ना असि हरे आइबो वफम अमद दि मीडिया लो थमुदना ओ अदु रगदी नखोइ कौरुरि से असिगिरा सरकार सेमो हाइरे इब्रा नत्रग नंग सेमो यो हाइरे इब्रा कौरिबा मिदो ए नंग सेमो ननबा अखोइना लेपा निका हाइरे इब्रा ngамमदि अमता मसिना सुयम थीबा करिगिनो सिनि अस आई के सेंटर ने कौरियन असमागी प्रजा मागी अखोइगी केंद्र की सिटीजन सिंग दको वोटर सिंग दा अस आई हेंगी प्राइम मिनिस्टर ने कौरी अदगी होम मिनिस्टर ने कौरी के सपय हम यावरिबा थोगलप मतमदा असि हाइरे हाइबम तंदी हाइउदना अखोइ कौरुई हाइबे पोटो अखोइ यारगेबा अदुगी अमन लेरे अदुगा सेंटर ने सानरी से कइनो मखोइ सिंगसि सीएम ओइनिंग मिसि यामे बसी ओजाजलाम कइनोगी अखोइगी हिस्ट्री दा अखोइगी लम तरे चोंग मंगंबा अखोइगी कइनो खांगी को ओजा चंद्रमणि लैखिद्रबा अंकल चंद्रमणि पॉलिटिक्स तदि मखोइ से लीरे हायना पॉलिटिक्स ता अरिबा कांगबु ने मोइ से लैखरबने हाय मा मसा फोक तो सीएम ओइंगम की देबा हाइरे हायदन लैरिबा उलौ चौबा सेम ओइंगम की देबा ओके ओजा हाइरे हायदन लैरिबा अखोइगी थामैबन केंद्र की ओजा राधा विनोद सेम ओइंगम की देबा मपुनसी द ड्रीम तौदबा निपा मसा सेम ओइहिबा को स्टार अमसु लैगनि मियोइबगी अद मखोइ दैना हाइनिंगिदि नखोइ नसा कयम क्वालिफाइड ओइबनो सेम असु यम मुनदुरि से करिगिनो सिन मणिपुर की इहुल मियाम सिगी हौजिक सही अनि हना अहुम यौसिलबा इरांग सिन सोकलिबा हौजिक आईडीपी सिंग केदौरी सही अहुम हेना मसा मसु मतई मनाव पुनमक का अचौबा मदमी सहुम चामरी चमगा नमसेलगा थमलिबा फैमिली सिंग सुसाइड तौदन सिबा यावरे लारिक लाइसु तंबा फंगक्तबगी पेनदना नहान इसै मताबदा इकपेबा आइगी युमदु पामे नि इसै मखं हन थोए मसी करी मसी उना वाउची फोबा उददन लेरिसि करी किनोरसिने बीजेपी पार्टी ना पार्टी हौजिक एमएलए दा हायरो रोय आइदी एक्ससीएम दा हायरो रोय मरदि गवर्नमेंट लेते मसी अउ अथुबा मतमदा उरकांदा सरकार से मन बियोबा करिगुंबा सेंटर ना हौजिक सानरिबा पॉलिटिक्स से कनो मिंगदी पलोगे एक्स नंगी युमदंग असि पुल्लो
nangi mi kaya lay banenge pun ba matam da mi try tara hong do den pun ngamdre mathang damu ama damu why nangi damu pullo majority oi bangamdre azazala matam da center na sane ba as nangi da pullo nang bu sem oi na ba khoi na support to gen khali nangi so nangi mitra ma du no ke do no nangi mitra thoi du no ke do no aru di matam khitang ngai kho PRC lagi sano haina haiba da ma khoi tumin lei bane ba hojik se masi ai khoi loi ui mi ai khoi so politics ka no sida phil sida ai khoi so chai kunthra ni pu ai khoi yauja da bai wani man di dirty politics sida ai khoi yauro na yauja da bai wani ba adu manung da kari sanari dirty politics sida hai de loi ui ba aduna ai khoi na aina pam badi BJP ki afaba mangla na mangi herba la election sida atuba matam da government saman ba pa me okay sir kari kumba atuba matam da makoi na government semba ngamdraba BJP party na ko manipur se atuba matam da semba ngamdraba PR se sangthari ba makai BJP marai ba thigani okay sir thank you so much sir ada round tam lak chege ki magi speech ta prime minister na he is not taking the side of the ngasai any not taking the side of ngasai khanari ba ani sigi amana magi michang haiba du gi torom taraga so disappointed of situation ma khakti thanam basina dum wahang mayam bi thoe oza Kapoor dam lak chege oza gi han bi kuina kamain tham bi ni oza sigi kano si Paolienlal gi hau ki magi statement si adumak mahat ki hai mogi on benefit area ngasai benefit mo demand to kan la iba swai da mo expectation du meet to da bana masi hai ra na traga overall yang matam is it really a disappointed in wastage of resources or praping gi visit oza di kai mo tham bi ni oza sabana ba comment gatani koi na supi do je oza santar su yam pan tham gre oza zala na su tham bi khre si mangai makoi se makoi na expect yam to wi makoi gi expectation se yam wangi government of India da gi ko haidi asma kan makoi na usit pa jati am ta leiti manipur sida kuki haiba kangbu sina usit pa jati si manipur da am ta leiti ada mawa logdi asida asa akhoi di noi gumba manipur da ka akhoi gi apa batan ga dong nate akhoi di central government da adagi UN da ka into ga dom da ka sum chat laga akhoi gi manipur gi laiminari ba akhoi gi hingminari ba akhoi gi praja akhoi masian se basi nungsina ba ama na pulla ka da hingminna ba gi wakal ka si makoi da leite aduna ayam matam da makoi na ngang ba da sak pa da ta ba si hek nungai to ka no su yam yawi the language te kari da ko as noi gumba tumit kang dong na ka ui mai tai ka se khoi kuki sing na u ba se ai khoi yam chau khat ta ba ai khoi gi jati ama oina ka ui e ba ko ma khoi na ngang thro pa dai khoi no e ko oh on thok pani da mi se ma khoi si mamai am ta yeng dra ma ne hai da na aduna ai khoi gi ningtam ba ai khoi gi apam ba di government of India da tan ngani manipur government ka se moi ma lo bi ba ja na te aduna ne hoji so to rei se how's government da laina government ki part of manipur government Paolienlal how keep si ma si yam so ba ma mihut ma so oi ri bane ba ko manipur government ki ma si adugum la ba miyam gi praja gi mihut ma so oi ri bane ba adu ma gum ba amana asigum ba statement ka tholak pa se masi aidiam nokning ba hai tare koi gi adaga muk sokhali masi kana gum bai koi gi leiri ba yalo mine leiri ba muslim gi side gi natraga maitai gi natraga nai koi gi naga family sing de leiri ba ma koi gi side gi asigum ba statement am ka thom ma gadi center to moi gi mathak ta kari tor ka de ge kai si ado asumai na ngam ba matam si da center na ngasi phok da center gi wato thor se ba manipur gi leiri ba koi gi BJP party gi leiri ba ko ma koi na ma gi mathak to wa po hai ngam da ba si kari gi no si khwadi pen da bas ado pen da bati ngasai oza zala na swai bi he punama pen di na na khoi gi kangla da wa nga ga prime minister na tholok pa matam da khoi gi reporter khara na sum paumi khara na sum kanu lowi loina viral oi ko kari gi no mayam thok pi rai se na matam da as ngangan ning bawa di ngang dre ngangan ning badi ngang dre du ga ma gi development khara moi gi BJP gi a du to hre da to hre ba khara adu thoi balan sigi hojik present situation sigi matang da kari inta palam dre no taning de haidana thoga sakki ba mi masing si su yami asigum basing si pen da basi makoi khatana te ekhoi da so phawri bane adu bo sigum ba statement ama direct ka thoga prime minister na
laiba kainosi manaka si season ari bawa hi PM's visit is wastage of resources side ne ko aduna resources mangan bani ka ha ba si gumba kainosi masidi makoi na expect to ba asayam torongani kangla sangdring da maitai gi leifam da moina uri si ko hojik si maitai makoi ani si da ne ba yam ba makoi na uri si adun moi gi manakta ka sangdring da ekhoi kuki singi manakta PM hanala isini aduna hai ho ro dong ne ekhoi aduna ekhoi gi ngasai ro zaram pan gi bodo ekhoi gi moi gi expectation se moi na khalam ba kano si 50% dang di 30% dang di ngasi di soidra phangani ka ba gi manglan torom ngani ba madu phangak ta ba ngasai gi ekhoi gi prime minister si moi na ningboi prime minister man wangang ba si zati yamagi manakta chalaga nang no khoi gi ningba thungnam loin tawni ka na mai manakta chalaga adu maina tawni ka hekta ngang ba yabdo na khalle ba haidi makoi kuki sin ngang ba pa ya yabdo makoi na haning mi se ha hat pa adagi moi na ngang ba puna maksinga si foda karim karim ta thing ba ban leite na madu gi potu makoi na ngang ba kuki sin na lo gi wang mada ain gi wang mada ngang ba puna mak tu prime minister man su adu maina ngang ba yaram gani ka na moi na khan ba hai tai yang pick po wakal ma ko aduna makoi na tawri ba expect to makoi gi thamoi da thamga da bani ai gi mota di ko aduna makoi na tawri ba expect si de ata yam ta nate de mama sida makoi na tawri si di separate administration se noi gi do matam kitang ai ko ai koi khanna raga madu pina na ba khanari ka ne hairam bagum ba makoi na pam doi si ko sigum ba si adu makoi gi manglanda asum lei ba si manglan se aduna idea morom da hainingi kuki singse makoi manipur da hana koi gi late 90s haitare ko adu ai da ka haizil lakhiba koi gi kano on graba yelhomi on graba citizen on graba kangbu adu natta badi hojik lei si di refugee adagi kano koi gi illegal immigrants sing ayam bane ba anam bane ba hana koi 1840 matung da kar la khiba ko adu ai da kala khi badu di mi yam ba na te ba badu di history na saki ni history mut pe ya ba po na te makoi ku ki khana panglaw law ga madu history du di muthat pangam ba po na te ba aduna I raga ka lei ba po ne aduna makoi leyu ai koi na haningi se aduga taseng badi makoi na mangli ba manglan se manipur da na koi tum badi tumu to bada bu na koi mang bagi hak lei te kai se ya ningi e ba na koi na mangi ba manglan do madu mang bagi hak si na koi da lei te kai se ya ningi ba aduna makoi gi expectation mayam do makoi na expect to ba modi dagi makoi gi lambi village amaga fauna bagi na koi gi punamak si sembi ni ka haiba hayan ning ba ko adu lambi gi matang di mate ka mabu pallam ni prime minister na koi gi connectivity phagatna ba semgani haiba ponamani thanam me ba adu da sum makoi pen ba ya bani madu da pen ba ya bani adu natta bada makoi na Paolienlal hokip na ka mana palai si di separate administration gi matang si asma ka inta palam de asukui belatraga ano balak presida ka impalam de ka hai potu ne ba aduna adu gumba manglan du di aina haisi ayo ji yam samna haisi ni manipur na koi refugee sing ko refugee na taba tai hana de gi khara hana lakpa so refugee ona lakhi bani ko kui na lakpa de gi makoi bu ka no na koi gi citizen no na makoi bu sakhang gi bagi wani yelhomi wena makoi bu khanghi bagi wani aduna kuki hai bas makoi puna maksi de ayam refugee wena lakhi bang atane ba adu so hojiki matam du da ko aduna hojik maximum di makoi si hoji illegal ke no ngatani na koi tumbadi tumu manipur da matam khara na koi na lei base na koi hojik ti illegal immigrants sing si makoi tak tho ni hai bagi government of india gi aset pa thaja ba khongpham su lei re ko aduna tan thok tri phok di na koi tumdi tumu to ba bu manglan di mangan wai sai hai ninge tumdi tumu manglan di mangan wai sai do yam nuai ta ba pot khara lei asigi matang sida makoi gi manglan si makoi adagi makoi gi crisis na chu tabira mani ko Chosanpur da makoi gi keno gi leader gi makoi yum ka mai tha da na khotana ayamba ekoi gi sing maning nambol maning wai nam maning adagi ekoi gi ning thokhong maning lei ri bai ekoi kuki sing ka se hora chat leba ekoi na pau phang bada Chosanpur da suman irang lei re ka ga moi se loi na chat la ga hekta yau bi ne ba mafam am da lei re mafam am da hekta thomjil la yau bi ne ba adu masi kari dagi no ne asing ba thabak si jo jalan yam tholakhi ne ba masi yam tholakhi ne ku marakta earlier aina mamang da
yam kuirabagi mamang da ina ngasi gi table si da ngang matam da so yaw gi bani makoi masen si panga ta hana rakhi ne hauzik zomi council na moi kano da zomi council na thok pada ko koi gi kano da thok 6 April or mane makoi thok ki bado sida makoi na thok ki ba notice sama da ko sida ingon da lei asida cookie jo aina seasonary bo wahi se masi makoi gi right na te kan haigal lei ni ko cookie zo means zomi aduna zomi kangbuna de amu makoi na ka tholapa statement da sida hai si August 5 2025 ko adu makoi na haiba si makoi na zomi cookie zo haiba wahi seasonary si kari gino Iban makoi si zomi singna leiba ekoi gi maximum leiba area da makoi si leifam thokte ka haiba kano ka si thoi ba aduna asigum bagi kano ka si mayamam tholkhini adu misi mana yam thokado isne kari gino na haiba dane ekoi pawrom khak le ekoi ahlaman singa thambiram bada koi but loiraga but loisin ba hitabasi ekoi gi but sana ga but loisin ba hitabase masi cookie gi bot le pi ba punamak se makoi na but sana ba cookie gi ekoi gi naron khara manga tara khomjil le dana nongmei masa masu khara leiraga pirani aduga ara pa village sing sira salaga threaten to holaga board si pull up lo basi cookie gi habit ne every ekoi gi candidate sing na masi practice gi practice to we adu last ta makoi sing si asum khara yam khala control to banga maktaba masa sem gi ba board canning bagi masana sem gi ba port se masana control to banga maktaba adugum ba potu na cookie gi marakta di hosi patho eba hadak maitai ga lam toru basi dagi amuge na yam gre makoi da pai ba khulai sing sidi sophisticated maitai na pai da ba khulai pho ba da mam yawi ko maitai gi akan ba la lo sing sina pai ba ngam da ba khulai pho yaw re ba okay da aduna masi mayam si paira kanda last ta kana da onsil la kani onsin na ba leitra kanda makoi masen do onsin gani makoi masen da adugi crime ni ko hoji tholai mem se aduna makoi gi expectation si amna wangman gre masi Paolienlal masa da so adu magai masi gumba manglan si to hanning de maram di prime minister si hoji India gi prime minister ka si prithvi puna magna hoji masi Modi si sat pada khoi na si de panga nga ga su khara kina ba ya baki nari ba ma gumba prime minister amana jati masa amagi damakta favor da tawraga nang kani ka hai basi makoi na expect to do ito pham thok te khali okay za okay za thank you so much za ani chuba round dam lak chege cookie gi akoi moi expectation je wangman ki bana expectation do som dam do de ampen da ba gi phong do rak statement na khoi na consider to ya ba heba pham da tham bi le loina na em chumi za ma masan su tham ba se cookie gi moi gi separate administration ta li ba mo gi proof hai ba tare akoi na moi na kano to ga tham bi se moi praja miyam gi pen da ba moi na expectation do yau da ba masu moi ya maning ba kai na thanam ba adu gi voice hai tare man thangalak ba do mak su moi gi apa ma tu ne su mai na za tham bi hai tare adu nai oza santa liba sigumba justify tong ba hotna liba x ya masi valid over justification amne na kan bi bro zari kai mo tham bi masi kai no ni madu pandringa dai mate am dang mamangi topic si da ko tham bi yoza ayam bana moi cookie gi asai su gi matang si su si matam sanga matam loiraga tau de na leire ko masigi matam sida di makoi si amu India ga men ngang ba si matam du de mu khara tumin leirang me ba su si amu ribok to wir roi dra hai ba si makoi da torok ga di makoi si kamai hing do no adu natra ga di makoi am te hing mo su gi ground rule puna makoi lan si gi mamang da gi so lan si lak pa da gi di pung thu thu gai gre makoi su gi ground rule ma ta sa na gi dra ba kangbu ni adu na makoi na su si amuk makoi gi masi India government ga makoi ga su to na basi masi phang roi dra hai bagi kai no sina to raga matam khitang chup long le maga su to re amuk yanare India government ga makoi ga yanadana su si sahi am muk sang tu e hek hai gi banongan badagi ne ba kana na hai bano mai tai chatpa lo to roi aya ba pidri kai na moi na ngam ba ho ko le si adagi koi ki cookie liberation army ki se KLA na so 6 September 25 2025 ki se 6 September makoi na thadok pa kai no si da so yamna sida makoi ki se Paolienlal ki khak na te ba KLA ki mai kai dai so yauri ba PM is
Prime Minister is not welcome anymore kaina marandi masida isida moina kapal lai se sida tu da 1993 da tau ki ba NSC na makoi gi attack tau ki ba ngang sing hat ki ba kan palli ba ko adagi ada makoi na sida palli si PM Modi is not welcome. His silence during our suffering will not be forgotten kain tauri ba makoi mana tumin lai hi ba kaina ma lan makoi gi amakak lai ya makoi gi kuki hai ba zati si gi makoi na u ba si makoi na toru ba phatta ba si makoi u ba ngam da ba zati ne makoi gi am phatta ba se aduna masagi asasi masana tawri ba asasi makoi masana sum thugai ja duine ba marani tawfam thokta ba asane ba makoi tawri ji ko kana gumba manipur da lei ba yellow mim tra sum makoi na tawri ba asasi tawdri pangan na ngasi pho da pangan len pi hoi si haidri ba maitai manipur gi ning thau kaya ning thoron kaya na pala ba maitai ning thau gi makha da pala ma ba maitai lei ba ki haina pho da tholam ma ba matam ma da manipur gi mamang da maitai am tan maitai len pi ho haidri maring amata maring len piwo haidri ba aduna makoi phangoi do pot amada manglan amada makoi na tawrak pase masina maram oraga makoi gi manglan si masana kaijana bagi maram mama masana sum thijabane ba aduna asi kaino na phoba khoi gi kele da kuki liberation army adu so kaino gi group ne khoi gi moi group yam khai do khre hojik se moi so yana da bai si suya yana ro oi ba moi si am sathi bo group ne ai leader oi dra di kaina ne khoi maitai da ga yam hen sathi bo group ne ba moi si leader yam pam group ne ba aduna asigi se moina phone ro let colon group kele da aduna kra direct ne ba singangi se aduna asigum ba mayam si ka maina to ge ha ba matam da tawroi do ba manglan ka ya si makoi na to ba adu ngasai gi khoi gi kano na oja satan thambiram ba do mahak si kanana power pi banu mana si ongangi se hui ngawr di hui puti o hui ngawr di nangi hui phajilo ha ba pot ma lei ba ko magi hui mapu di Paolienlal lai ba hui asigi mapu di atai na te BJP ne ni oja zala natro BJP ka dori ge ha bane hoji sarkar leite nat leira ka di sarkar leira ka di CM la tai na bi ai honorable CM kari ki no nangi rakha da leba ministry council of ministry da yauri ba mi amana sumana direct BJP da ka ngang khalai ba dagi khoi gi laiba ki atop jati kaya gi emotional oi ba ma khoi gi kano da integrity da laiba ki sok pa ba ngangi me amsi kari gi tawri no hoji phoma phajin bidri sen mangon da be adu no hoji government lei te PR ne ba adu warga di party phok ding ngangi ai manipur da lei ba BJP ki party di lei ri da manipur da Prime Minister Modi lakpa matam da di makoi bus kano kendra khuding gi bus tra nga kuntra ni phu thara ga makoi mi khoma ga puro iba party makhaina makoi party gi mi song thoga Paolienlal hokipna siong na nga ko matam da party kai sakra gi sini BJP party ka dai da sakra ga bu question sine ba adu hui ngawre Paolienlal hokip ngawre na koi BJP gi hui ngawre adu orgati BJP gi Howji Manipur State BJP ki president kadai dalai secretaries kadai dalai vice president sing kadai dalai thabakara to wasini mabu phatho nakoi da kaimta ngang ba yaroi Paolienlal ni mathak ta kaimta ngang ba yaroi nakoi na haibagi center ki instruction leibra asi so khoi khanging e ba mande asi ona leba thugai ba ya ba port sing sing ngang ba ni na adugi portu ni ko ina makhata ze ningi se howji ki portu da samjin jarake justify to bi hodo BJP ki kano na pami si kari noi se makoi prime minister kana gu mana maitai marak tai so howji social media se da pungchai sai ri boko asma la koi kari kana blai bano leba ki issue loi sen da bagi wa masitam ngangde magi development magi BJP ki magi government na pitha ki ba senthang da gi mana to ki development khar pala masakre haidna pen da ba mayam ngangi adu chat khara matung da ko akoi gi honorable han gi XCM oisanu da gi some MLAs gi site gi justify to na bati hot nei ba makoi karamba e manala edu afabo khongthang ni asine edu ne to na hot nei masi hona na masi gi justify to to da ba si nakal lam da thaman ninga ga aina matang sida singsin ningba amakhak lei thambiyo sa manipur gi miam si gi wakhlon si pungning si hojik karamba phibam da lei ri ges sarkar leitre anyway party di lei PR so party di lei ba atuba matam da sarkar si sembang amdri si kari gino miyam gi apamba miyam gi thamoi miyam gi ihul sing si khangaga sarkar semna na ba aidi handak prime minister na sukui na lak tra kan handak lak perse
ngasi dagi PR sana roi kaina ai jajalan lau thong ne sai expect to we ba maram di kari gumba khara lau thok pangam draga di malak pham thokte maram di ma manipur nungsi na lak padi nate BJP ki kambu na haija sanu mana lai si manipur nungsi bagi ai khoi nungsi bagi thoi be irang si nungsi bagi lak pane hedra ma khoi na hai haija sanu ba manipur nungsi bagi lak padi nate ba election ku idre ba miyam gi asiyo ba ai gi ithakta miyam na ngangi me am sai na sadu draga di kari no BJP ki coming election the BJP ki marai bakshi kari no aisi modi urak padagi lakta ya dan lak pune ba no manipur nungsi lak panate masi mai gi site thamjani madu ki maram di kari gino sakar semna na bohona dri kari gino makoi si party si makoi gi kano su da bra hapa makoi gi sakar semma gam da party resini absolute majority da gi handok na le riba party ma ne ba adu ragadi party na manipur da le riba BJP ki party na खरो होना भी रगा अखोई की अफबसी सिन्न नतब थबक ओन उटी बपामे मणिपुर की प्रजा न पामी से थबक ओन उटी बपामे सेंटर ना जजला नम खक साना जी हम कन्ना एमएलए से अम कौरे याम नोनिंग मम ले यसी मतंग सिद को एमएलए कौरे एसआई सेंटर न कौरे सलिए ना ममिंग दि पंजरा रोइगे को अदगी निनी हुमनी लेगा मो असाई मो अदुगी केंद्र की एमएलए मो असाई सेंटर न कौरे सले करी बितनो मखोइना सिंगांगी से कोई खंगदे सेंटर ना कौरुरे हरगदि हलए हलका सेंटर ना असि हरे आइबो वफम अमदा दि मीडिया लो थमुदना ओ अदु रगदि नखोइ कौरुरि से असिगिरा सरकार सेमो हाइरे इब्रा नत्रग नंग सेमो यो हाइरे इब्रा कौरिबा मिदु ए नंग सेमो ननबा अखोइना लेपा निका हाइरे इब्रा ngam am ta masina suyam thiba kari kino sini as ai kan center na korean as magi praja magi khoi ki kendra ki citizen sing da ko voter sing da as ai heng ki prime minister na kori adagi home minister na kori kan sap yam yori ba thoklak pa matam da asi haire hai bam tang di hayo na khoi koru hai pot khoi yarage ba adu gi amal lai re adu ga center na sanari se kai no makhoi sing si cm ning ba mi se yame basi wa zalam कहीं की हिस्ट्री की लम तरह चोंग मंगम्बा की कहीं खानी को ओजा चंद्रमणि लेखिद्रब अंकल चंद्रमणि पॉलिटिक्स तदी मखोई से लीरे है ना पॉलिटिक्स अरीब कांगबू ने मोइसे लेखरबने मा मसा फोटो सेम ओइंगम की देबा हाइरे हाइदन लेरिबा हाइरे हाइदन लेरिबा उलो चौबा सेम ओइंगम की देबा ओके दा हाइरे हाइदन लेरिबा कोई की थामैबन केंद्र की ओजा रदाबिनोन सेम ओइंगम की देबा मपुनसी द ड्रीम तो दबा निपा मसा सेम ओइ हिएबा को स्टार अमसु लेगनि मियोय बगी अद मखोय दाइना हाइनिंग इदि नखोय नसा कयम क्वालिफाइड ओइबनो सेम असु यम मुनदुर से करी किनोसिन मणिपुर की इहुल मियाम किसिगी हौजिक सही अनि हना अहुम यौसिलबा इरांग सिन सोकलिबा हौजिक आईडीपी सिंग केदौरी सही अहुम हेना मसा मसु मतई मनाव पुनमक का अचौबा मदमी सहुम चामरी चमगा नमसेलगा थमलिबा फैमिली सिंग सुसाइड तौदन सिबे यावरे लारिक लाइसु तंबा फंगक्तबगी पेनदना नहान इसई मताबदा इकपेबा आइगी युमदु पामे नि इसई मखं हन थोए मसी करी मसी उना वाउची फोबा उददन लेरिसि करी किनोरसिने बीजेपी पार्टी ना पार्टी हौजिक एमएलए दा हाइरो रोय आइदी एक्ससीएम दा हाइरो रोय मरदि गवर्नमेंट लेते मसी औ अथुबा मतमदा उरकांदा सरकार से मन बियोबा करिगुंबा सेंटर ना ना हौजिक सानरिबा पॉलिटिक्स से कनो मिंगदी पलोगे एक्स नंगी युमदा ngasi पुल्लो नंगी मी के लेबनो एंगे पुन्नो मतमदा मी 33 तरह होदो देन पुन ngमद्रे मथंग दमु अमा दमु वाई नंगी दमु पुल्लो मेजॉरिटी ओइबा ngमद्रे अजाजला मतम तो सेंटर ना सानैबा अस नंगी द पुल्लो नंगु सेम ओना ना बाय कोना सपोर्ट तौगे खाली नंगी सो नंगी मित्रा मादुनो के दौदोइनो नंगी मित्रा थोइदुनो के दौदोइनो अरुदि मतम खितंग गाइखो पीआरसी लगिसनो हाइना हाइबद मखोय तुमिन लेबने बौजिकसे मसे अखोय लोइन उयेमी अखोय सो पॉलिटिक्स के नोसिदा फिल सिदा अखोय सो चाहि कुंथ्रा निफु अखोय यावजद बेवानी मरमदि डर्टी पॉलिटिक्स सिदे अखोय यावरोयना यावजद बेवानेबा अदु मनुंग द करी सानरी डर्टी पॉलिटिक्स सिदा हाइसदे लोइन उयेबा अदुना अखोयना आइना पामबदी बीजेपी की अफब मंगला नम मंगे हरबला इलेक्शन सिदा अथुबा मतम द गवर्नमेंट समन बा पामे ओके ओजा करिगुंबा अथुबा मतम द मखोयना गवर्नमेंट सेम गमद्रबा बीजेपी पार्टी न को मणिपुर से अथुबा मतम द सेम गमद्रबा पीआर से सांगथरीबा मखई बीजेपी मराय बक्थिगनि ओके ओजा थैंक यू सो मच ओजा अबरा तम लाक्चगे टेक्नोलॉजी लपसे सा क्लोजिंग रिमार्क कोन थंबियो ओजा कनोनी मसी ओजा जलान फर्स्ट
ahan mani haning the first in the history of Indian politics India ki politics ta center the government le state ta same government double engine government hainari ne dana center the government laina state ta ma gi le ramba government do muthalaga PR tham bai base I think it is first time in the history of Indian politics ta ko ahan mane khalle ba aduna masi kana na yari no haiba matamda hojiki mogi kuki emile ma pantara du tok thor siko makoi di sanba yadre na adagi lan sin bar mor lei reng khala seba lei hori ba manipur bu nungsi haidan lei hori ba yel homi gi moi emile yang khai se kai dori gi si wa po haingam da basi center na haiba da nakoi do hen man gre praja na hat ka dore hadak mayu makai yam yum sak pa yam yore ko kitang khatraga praja na ikhoi gi yum kai phau da sumai na tawre adagi nakoi gi keno se sum illaga leiraga di nakoi na sanari si kari no na haiba ngam ba mim dang gi tholo si masi haiba ngam ba politician masi haiba ngam ba MLA ama khaktang di thokpi ro ba adu warga di praja se ikhoi gi leader ma di yauri na praja bu nungsi ba keno ma ama di yauri mihut ama di yauri haiba se ikhoi amtang mit usilaga yengjage haiba ne ba manipur praja na ngai ri se aduna inga sai thamjaki bado अखोई की हौजिक्सी मखोइना सेम ngamdribasi yam nungai ba nongning ba yam yawida wajala handaki prime minister la kadore haiba matam sida atai tok thok se ba BJP da le MLA sing se MLA khara di asai khoi yawroi akhoi da pau pi de kai haiba MLA khara so sun yawe ba masi ka se khoi nangning ba da ina hangning ba da governor da di makoi si ko ga loina unaki bu gum to we ba modi la tingai mamang da nakoi sumaina to view khara nang ki kendra da gi sumaina na governor na ayam ba kano to wen pau pi hen khalle ba adu nakal lamro da to ra kan da sai khoi di pau pi de yoro na masi kari gi no makoi manung da nungsi na da ba makoi gi CM mun na ba gi port se masi prajam yam no loina ure se makoi khangbi ro si nei na ning se nakoi punamak na nakoi mi manga taruk taret na CM gi port si munnar ga le re ha ba port se hoji praja punamana khange masi to thok piro masi gi lila se close to biro masi gi lila se ne yam kuina sathara ga di surbla yam kuina sathari ba makai manipur da BJP mulakani ko makoi gi marakta CM oina na ba phare han gi CM si yadre hare ko han gi CM yadre hare si so tai nate kuki ne yadre lo thoi ne ba kuki ne yadre ha na center na lo thok ka dore ha ba matam da leiri ba khoi gi yellow bi leiri ba mayam se khoi ne yai kari gi no moi tara ne yadraga hekta yada bra ha ba ngam ba mi so leite ba ko magi political mileage lo na ba masi lo thok ra di phani da mai lo thok da yoi ho ge ha ba na ayam point to ge ba masi da gi ne ba si gi political crisis lai se ngasi PR lai ba se lakpham thok pa PR na te ba surbla ngasi PR lai ba si BJP on itself magi BJP ki party masana lagan jab PR ne ba masi lagan lo yer gi makoi na ngamme ba ko center na ngamme amadi state ki leiri ba party sina to ro center da akhoi gi manung da si leiri ba se athu ba matam da ke no to biu manipur miyam se mai hore asi gum ba situation amada PR tham ba ba se moi na sauna ra ni hai ba port si thambira ga di nan sema ngamme ba adu ne nga sai kan ogi pan ri ba do ulo chawba da gi chandramanian pan makoi gi politics tar to khine ba moi Mandi kari kino CM hai perse magi politics hai badu khangna yade ba politics hai ba mi sing se ni san ming panjagi do lo chaw khoi chandram ni khoi kano khoi sebam to ingam gi de ba adu ingau mau de khoi gi nipa ma sa oi hi ba adu maina thitang khar ka thok pa khara to biu ai khangna oi ga da bani hai be porse ai no ning ba puna mo oi be yaroi na hojik ti kari no khwai da gi burning issue di kari no na ba tam na miam gi thamoi se khangna miam gi awa ba se ihul se khangna chat pa du ne ba miam na pa mi se makoi gi political asida ai politics ta ine hele haiba ai ne hele haiba kan chat pa du na te ba miam na pa mi se miam na pa mi ba se to chat piu adu BJP government se amu kan na kari ma manipur da lak pa gi dream to ra ga di na koi na hojik BJP ki party manipur da le ba BJP party na ko athu ba matam da center da kari hai ge no adu hai ge no to ra ga athu ba matam da sarkar si seman biom miam gi praja gi awa ba si kar muthat pi wai ba si na ina thamning se okay ja adu nga sai ge Paolienlal ga hokip ki matang do ado aina ke no to tang slip ta khara yaw ki bra ai mangon na te koi no hui hai ba se hui hai ba de hui ngaw ra ga de hui bu thi hai ba do adu maina Paolienlal si ngaw ra ga di Paolienlal si BJP ki port ne ba
aduna BJP na phatha biwa masi BJP na phatha biwa ba Example. aduna kano amada elected amada ino madu hui hai bangam bai port ingon da leite aduna mangon da na te aduga Paolienlal masa ma na siona ling na ngangi ba hojik akhoi maitai na hora di maitai na tumina lai se khara khangbi oba makhoi asi hat ka dabne hai ri ba asi umba press note ka si thoe bo zazalan separate administration gi mayokta laiba sing hat kani adudi zazalan maitai khatana te makhoi na ngangi sidi every akhoi gi kano yellow mi puna mak yaure ba laiba sing hai bane ba separate administration gi mayokta laiba sing hat kani UKNA United Kuki National kano Army makhoi na phongdo isiko adudi asi yona ka hyper ngami basi makhoi se hap kayam kan gi ne so aina hangning bam lei ba makhoi sina mi hat pasi na to di makhoi gi haininga yo problem leite mandi kari gi nona tan da makhoi se argument to ngam de ba government kalali ni masi kalali si kana no India government ne ba oza zala nadra aduna adu orgadi India government na kuki si mathongna piraga kalalle hai basi khangabani na akhoi gi yellow mi sing se amuk gi type oi bi odana nakoi so e tara duna to baga nakoi yang khaina to baga kana ne hena satka dagi India government hoi hojik makoi bulak manara kanda e ai ge gi wajaba thadoksi numi tarani gi mangu sarkar semtra gadi akhoi le hori ba yang khai se resign to rani party dagi MLA dagi hai bangam ba pungtham du to matam da center to min le ro le gadar ne Okay za. le ro aduna asumai na ka maitai gi adagi maitai MLA marakta amani yaure ine asumai na su sangdoki base masina maram oiraga manipur da peace la ani kana harapa MLA mani so yawe ba yam longning ba su sang maitai satpa yarani kana haroba why asita ka do maitai satpa yarani kana harga ai khoi haro do sikari ki nosini ase khoi ki aun isagi right natro isagi hak natro isagi iramdam isagi lambi da ina satpa si ai isagi hak natro adu ai hak tu kukina thinge kana harga he ka smai leiba kukina satpa yare kana hek satpa adu de sat ka da bra bai khoi se adu masi ki porsi da India government na ahpa mi chang ninge ba adu Paolienlal hokim na dimagi pendre ka na makhoi gi separate administration palam de ka gi penda ba phongdo ye ba kari gi no mai tai sat pa ya dri basi mai tai sat pa hayeng da gi chalo ha na ku modi na hayam dri se kari gi no ai khoi pendri ye ba yes ya dra khoi hai ba chome asi gum ba mayam ka sidin na ina da ba adu ga masi dai sid ai MLA ni ai minister ni adu ga ai CM oi dorin ni ka na makhoi masen munna ba gi drama ka sidai khoi yengning de hebni surbala Okay za. ko that's all ai madu ka gaini Okay za, thank you so much.